Abusian Donkro abo eha eye Coastal TV na ewiabe so kasiabo kakra ye nsaka na National Petroleum Authority for asoya sense ye mfambrel ebesan so de asedabiem ama diesel gift shop or more any finger licking fast food and catering services na aboya me ewie so ye de kasiabo e de bro me amagia to me ho so a me di animu a me de kasiabo ye e bro eye me afiba ewie ensama obete no edoso ebi ene se galamsey ensem bia aban afato no ho se opese otu ase kra efi oman mu no e kamia se ebinum enam kululu kwan bi so eye niema bi a ense emfata na emmoa ema galamsey ensem no emfi ho kra ensemi ka bi ho ebi kawe ho na ewie nso ye de ebebrew ewo Coastal TV mamenka o se wontwemben wo TV na abomode na twemben wo TV no na scanne na nya channel digital channel 514 ubetimi so ahweye ewo YouTube ene Facebook nyina afeji mre na tie galamsey na tie kasebo nimu enchiremu yebeko Asen North constituency eho na yebeko Asen Fosu na ekamia se galamsey nsensema ekoso a manfo anodem obi esu se anka beyempa anka aban on declare state of emergency nanka chese yentumi entu galamsey na se kra no ebinum ennam kululu kwan bi so ennam kwan a enye bi so emma chese enyema enkoye wo ekonimu na yeko Asen Fosu a eho na ohena owo ye Dansame chief Dansame ohena owo Dansame na one national security eye bambo dwumakuo nibi nipa ewom no chese omonam kwan bi so aye nieme bi a ense emfatakra na eni so enyan na galamsey anka wo se aban anase bambo dwumafuo etimi ekosite wa anka mutimi eche nkofo bi no chese we di omokwae no omanyo bia anche na chese nipa kakra bi ene ye che wo mo wo hwe niman so omusizi ya te say chamfine machines na de no utimi wo se omashibi ejebi eno ena nsentwefo etweben eben wo mo na ye bisa se na eba ne sen shibi ejebi na se we no mo pesa mo katakata so na mo pesa mo de be ma empenfo ama o maye nhwehwemu eno ena bambo djuma yeni ba ko ba bebie na no aka se we eye nkrofo dia eno na odwen ho a wonti ase se ye nkrofo dia se nkrofo ban na wo kom ho asem sesi yi asem ben na wo pese wo ka che no galamsey na ye pese yetu ase no wo pese wo che se we eye nkrofo dia eno no na etwetwe omanfo aso che se omoti ase bia enye yi asem si juada etwemu koya September 29th na che se team bia omuchemu se omufi national security omone nananom omo Dansame enkrofo binom eye omadwen sa anka omo kwa akoto ahye galamsey fo bi so na anka omaje omunye wanema na anka ya che omo ama emra eno omadi eno na omuji wo na hyese obi ni site wo nipa kakra bi eno omunya omo eche omo eno na hwehwemu a ensentwefo eye no ema yehu se sa na nkofo impo na ya che omo no omo mpo mu nimpo se abai anase bambo dwumayefo bi eba ho isanse omo nka nkofo a chese mpeyifo no enim wo mo ho eno eho ninti no chese omo na omaka eche ama galamsey bambo dwumayefo etimi eche omo omaka de ye hwe omo chi kwan a yehu omo baby a ena amanfo anti ase ye de kwato district chief executive for DC for Asen North Honorable Sylvester Amachenya ko enim na ye bisa ne se unnim hu bi se bambo dwumayefo bi ekọ galamsey site bi etesa na o se da bi ono de onim hu hwe na onka se bambo dwuma bia ni bia nso enko galamsey site bia nti eba ne sa na chese kunulu sembi na eya akoso na chese ense emfatakra nti o kan se ebeya anka niema
machines a omo sizi omo gifri galamsey for no ensem no omo fam na ne office na onankasa ne mpemfo enye nhwehwemu na obeje di say nema bebebo omo sizi ye no emu anan pe na omo de call office wo say DC enje na onye nhwehwemu na chese utimi say kunulu bi akoso a ense emfata magalamsey ko a pese ye kono ansha na chese amagalamsey no amfiwa na say nipa anka wo say emra eno omo de emra eche oma so no oma form ho edi a chese sese amino kasa edi ye hu ba bi kra omo Yefri galamsey sensemi so na ye kwa Feed Ghana project we eye dwumadi esronko kra His Excellency John Dramani Mahama ene da ban ede aba be hyase e wo man mu se ebeboa ama enuane aya ye kra free amana ne bebre no eto obetwa na sanso aboa ma emabru no etimi edo mo ho age kuaye adwuma mo che se ebeboa nso mpo ama adwuma bebre abaga na ha ntine sa no ntimi nkasa wo ni adwuma ye kuaye wo nko ade wo so ometimi edo ho akwakwagima ede mfaso de bebre pa ene bebre omanfo ene emabunu ni nyina eno na Central Region fimfi mantem ye ya hyase na yede ahyehye so gidigidi kra eno eho asem ena Central Regional Minister Honorable Eduamoa Ekopeni ede na no de sem etudwa na wo hye hia se omanfo no ede omo ho beji Feed Ghana project yi mu na obi anso abọ no ho moden se kuaye ejuma no obema eho ehia no se na ebe ya daachi bi no yen kra eduane emfiri amanone emfa ma oge oman Ghana mu bi no emum yankasa ebetimi edua eduane a yedi ewo oman mu yenti ensem a ode tu udwane bi am the net the bobako ekum enuma ebien nti ode mi hia wo farm mankasa ma farm a mi dua na brode na ze nti ode mi hia wo na mum bibi nti no de yebi chimo sanda no pay na ye bibi fofo Feed Ghana oye dwuma bi a omanpai mama opede oye mambabun na yin oma muni na yin woje kwadwon da mo baya ezvana ye titi skydo kakra no wa kofom na ma oye menje won de bra wa be wo be efi Cape Coast ozo basin konkan afana afei na bo de efu ho green baby ala hu efu green bia na o chede woduazo ho be ono nti yen Central Region Feed Ghana yeso yempo ya hyase dada nti ma menyo kan de ye bo modern de awona wogudu a wo ye kodwuan ye boko won chen na ya bo na fi institutions ke schools na national service na prison service na police fu na de onye media fo tire man na medical me mo academy media fo musumunso ekodwum na mo ye no na onye ye no musumunso ma maye mezabua de me minister de me nananu mkasa na asase bi ala oda ye na asase bi ya yo bize but asasa odawa abaye mfe edonum 50 na 60 years obi anya dohwe so onya kwaya oil reserve forest da ono yabodo yemfa asase no ko yenye wan bakasa no yado na mbesiafo awokom wo mabuna awokom wo no wakoye madwuma se banchi no wodua 6 months waye ebuwa 6 months waye yemfa asase no ko adukọ ama ekwadwuma ye den da ma asase manso ekwaje ba bi mpola liji ahom kakra wo mpa no bi asase no za da ma de no de yetwado na mom amemedum ne asifam na nanom amahin no ka the office ba junction na adukọ mankasimi benkum na yimfansa asase no da wono nkofa memfa nko baabia na mom odu nsutobra wodu ebuo yi ya yede machine bodo ni na eguo na ya metimamfuna da obiale nkotwe bi no ndo ewi ebuo do ka aye bo ho no etwa kaka me awosa afankan no yewi asase no yemfa nkwa so na muina muji da sele asase de kwan wa ba mfi bebi obi ando da awa enyim na ya baba bodo baba da mna no wafa na da asase no e ba yemfa ho nkyɛw osande oye omani na mu ye jepada owu nsem no wo no da ona sare ye do hwe na se ya bodo 50 acres Zama Apam Secondary School wa Apam Junction na Apam one sas na odede wondu egbo wodo na won fansum school na say webusu asase ren ya na yetuwa so onye yenyu baba bakan wa asem but anya da bakara ren ye osande insase bebe wa yeduazo wodo obeye ba yednabusu eza na mansu ntino minor to na komden yedua ye santum wodo na yetu asase no da yedua ye banchi wodo yetu asase no da nti yebasa nanom woman da man sas no in fact asase bi da baby mpona manso wo ho court a wona wo court wo ho wona won kodo
but the end you bokwa kwasa court there onme ya kwan me ndua banche man should be obedi be 3 years man should be obedi 30 years na bedua koko kura na ya wasum ya tu awie we waso wo man so no do. I think we have to be very practical. Ekwadwuma fu wo bre okodo ba bia na de mi wasase no ho abandi no na besifum na nananom aka nananom ye wo man fun kasa ye ba ukrom na asase ya ntem bi da ho na se wo mfa ye hwe sese nymayimi a ye dre bu abusu na besa no waye oni za mi motum aye me de so feed Ghana asen mbabu mu ina mu so me mu say enda nkame na ekwa farms me dua ndua 200 acres dem ndua 200 acres mo dua bu azen kuti more than 25,000 socket na mo dua wom me dua mankani medua intundua na ye dua no ansa na ndua no beye no na me mankan na nyamama menya wo mu onye sika kakraba oni to tia ebo hu de wo se ediban abekoma na musu minister mu kan bi se MP bia dua 2 acres MP bia dua ye 275 MPs so bia tumi dua antimen waje ona boy kokunu pa because na so ye minister of agriculture ye okoyin pa intima send on kanche MPs obi anye just 10 acres ye fa ye demonstration into equal MP ni fie no yiwa waso oyina waso akwa form equal na ko bi se MP na akwa form a wo so here form na boko bia into let's make it very demonstrative no obi antumi ye bi because so obaya na e ba ya nkeke na ya adwe de yiwa nsimpa kakebe bi no wo ba ya da journalism adwuma mo ye sese anapay mo de mark e boto tomanu mu fi ahefa na mokọ chiro wi a boto makọ abe makọ ye adwuma kakra to mo nsum na mbo aye botum no ye da abo am ai Eva Minister Anusi pe na Owura Gordon Esubonten oye Deputy National Coordinator for Feed Ghana ononso akasafa nkokọ nketenkete dwumedi a aban eba be hyase ewo oman mu no na ochire mu se enche bia constituency bia ebenya wenya kra na eye 10,000 nkokọ nketenkete a wonso de be ye poultry farm ewo constituency ni mu se na ebe ya nkokọ ahodo bebrade bia ye krafi amanone eba omamu no eto ebetwa nsema okan no ebini bwana so ansa na ye bedi na menuanom we asempa nkoko me ba na minister obisa say nkoko nketenkete minister I'm happy to tell you say ene ye 30th September ye be si boso na efufuru no yesi ma nkoko nketenkete ho ase no ye be danadi ni minister onu obi gina ho adasaade no edi no wi a ni ye to aso a chenkoko nketenkete no enti mfimfini mantamu ha mpacho nkrofo no ye be ready na maka nkoko nketenkete no ni ye ni say ye be ma constituency bi anya hwe kura no nkoko 10,000 na za nkoko no ye cha na ni dintie no nkoko nketenkete ejeza nkoko no ni bi sha but nkoko no dodo a de be ma no eno ensu bebre ye de o ma say o backyard ubetimi aye no nkoko no ewo ho eno ye de o wait appetite bi be ka say appetizer say be ya woni beji nkoko no wo ye no moa no ne anigye ebam na me nuanom am kanokre ukọ no yira na maame aye Ghana akoko na wa don sa tunu wodi dan kra no ye no problem na solve ha dan na maame ayo boni bia boni no afiri ho because ye nkoko de ye na enwu ase ye timamu ha na nkoko ye na ye ntimi nya nkoko nti eyewura John Dramani Mahama de say be ya obema wo interest akogum no ewo say sa nkoko nketenkete no eba okay ntie me ya nde kra no Nigeria woni ze bedo so pa o fa Nigeria America na odi America gina ho a afini nyina ye bu nkompa nkoko America bewe 3 kilos ba oba Ghana no fa kojo opon ana Kwame Kumi afini nyina no owe nkoko 14 kilos na Ghana ni no ono nkoko no owe in excess of 11 kilos nso ye nkoko aye na ha no domestic requirement or domestic production ye na ha no ni nyina okabuma extra 5% kakra bi ejezi na aka nyina ekra from no ni enti akoko nketingi no ba ama wuwani aje nkoko ye no ho
we ni agibi ho na no achi nso nhyehyɛ a aka efa nkokɔ ho ɛna akuayi nyina ho a aban pɛso de ba no ono so ode aba ɛno ntini yɛ Godness Bonte Deputy National Coordinator Emma Feed Ghana Project no ebusuafo na no nsemi so na ye begina